Faafelo ia tu talafola Radio Samoa le nei fo i tae au, alo mai o tala o le nei fo i asolua. Te ena le talo sanga Brian Tamaki e toe tatala i tua, ma o lewa tau fia i le to ese i Mount Eden i Aukilani mo le se fulu aso. O le aso tofi o le vai aso fo e toe tu la ia i luma le whaamasinonga, ma o le i unga lea mai le whaamasinonga wha i tu malo i Aukilani ana nafi e tau fia i pia i lalo tu unga i Mount Eden. O Tamaki e 5 molianga lo moli ai i le leu sita i o tapol koviti. Mana toe pu e mai e leo leo i le tae awana nafi mai lo na fale, ona o tu ua inga. O lea sa toe la unga i le solo te e na faia i kalai estete le masina nei. Peita i le ofa atanga ina i lalo tu unga sa tatala i tua. A o tau fia i la Tamaki le to ese, mai lana lo ia e le o sui ai le tali tonunga o le ali i fai fe au. E ala le i le saolotonga e tatau ona faa leo ai langona o le tangata, ma ua tapena fo i e tali i molianga ua to e tau fia i nei. Mai le li i faa masino na nafi, paule faa mtalanga na mawhaiona i atu ina mai o le i unga ua tau fia ai, ma e le i tali Tamaki a o tu ina mai lea faa i unga na nafi. O le tūlai o Tamaki luma o le whaamasinonga, o le whaafai lea talu mai o ke topa, o le tausanga talu ai. Ua toe a mata ngā luenga, ma pisi fe malanga inga, peita ia le o tutusa ma au na ngā pasi Aukilani. Ua whaiti o le toa tele o tangata o le o wha o ngā ina au na ngā pasi, i le uti o fe malanga i ngā pasi whaatulanga ina e le Auckland Transport. Whaamautino mai le so upo le pūlenga i tala le News Hub, Blake Grayton Brown, o lea ele o whewha ai pasi le whaatulanga na masani o ana au nanga, se ia o le aso mua Februari, a o trains e toe fo i taimi masani mai le aso ono Februari. Ma fua lea whaai unga ona o pase se wha o ngā ina nei au nanga i tausanga walu, whaatasi ei mata i ala o le COVID o lo iai. O le toa tele wa whaasea i le tuwai o taimi o whai ngā malanga, ma o toe i wai le uba. Ona o le toa tele wa whaasea ma o lo o whaalangolango i au na ngā pasi. O le ua toe amata wha o popo isi taimi wha o popo fe malanga inga, i nisi o vaega, o lo o tele ina mo o miai au na ngā pasi. Ma o le tae au nei e amata wha o popo ai. Ai mai le councillor a le ward North Shore, Rigid Hills, na ia whaai loa ua tuwai tele le aso mua Februari, ma ua tatau na toa ilo, ma faia se isi whaai unga vave. E leo toe mamau whaasoa mai e le malo tāpenanga whaopopo e tāpena ai ni usila mo le Omicron. O le saunoanga al Palemia Jacinda Ardern na whaelo mai ana nafi. E ono toe wa ai le malo e whaaola le moli lanu mo le traffic light pe a alu ai pe pesi tu e le community le Omicron. O swingo lo taula i ai saunoanga al Palemia au fiai au wala lo whai ai siakil COVID. Whaanofo e sea, whaapea male sa ilio contacts po o tangata fesota ai male case whaamaonia. O nei swinga umolo o wha moe po o isi vai aso o iluma wha ilo mai. Pei tai o le toa ilo le traffic light setting o le afonga mai lei le aso tofi o le vai aso nei. Tau tino Jacinda o lo mawhaio na o ina mai ni usila mai isi atunu una mua i maa wai le Omicron, ma e au ngā tele lea mua tātou tā penanga. O le vai aso nei o lo toe fono ai fo ile malo masui o le soifua maloloina, wha apitoa lava i tā penanga mo le Omicron. Silia ma le selau lua se fulu afe tui pui o le koviti mo fanau na faia ana nafi. I le ulua i aso wanga wa ai le 5 i le sefulu tasi tausanga. O ana nafi le ana amata tatala i le avanoa e faia i tui o le vai tausanga, ma o se aso pisi e pei o na ripotia. O le vaila au lo fa o ngā ina mo tui o fanau nei e na o le tasi vai tolu o le malolosi o le tui o lo fa o ngā ina e tangata mātutua. Ma e la i titi fo ile nila o lo fa o ngā ina. Ripotia mai le umi o kiu i le tele o nofuanga na nafia o pise le Silia ma le 5 se lau nofuanga mo tui. O le ana tatala whaatasia i le aso na nafi ma le avanoa, ua mawhai o na ngai online tangata e whai ai a lato bookings. Ma e whape a whane le aso, Silia ma le ono sfuluono a whena wha o ngā ina le book my vaccine ana nafi. Ma o lewa tatala i le avanoa e whai a whaatasia i bookings o le booster, whape matui o whanau lea whaatoanga wa amai ana nafi. O tui o whanau 5 le sfulutasi tausanga o lo o whautuaina le vae valu vai aso, whaato a whaia le tui lona lua. Tala muli, o lo o whaatumau ina pea lapataiga o galu malolosi ma le mauolulunga i nisi o vaega o le North Island. E ui o lea ua nga i sasae le whao Cody, e le o sui ai galu malolosi ripotia mai le ngā taifale, ma e ono whaau i le so. Mai le official va ai tau o lea lava na tele i nga a fia le tui mātu o le North Island talu mai le aso to nai. Ma o le tele o ngalu e lata i le 5 mita le mauolulunga. O toe lapatai mai ai i lato o lo o leoina le tele o matawhanga. E awane i anga i le sami pe awa aia ngalu malolosi. E le ngata i lao le aso, o ata e au, wha asolo tua i le aso tofi.
O nisi o matawhanga o mai le afiafi ana nafi wa toe whaatanga ta e lenga. O Gisborne ma Hawke's Bay le ua whaamautino mai le wa aitau e ono le ai se suinga i le so. O Telefonala Radio Samoa, manuia le nei tae au.